खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि निखासियाव 10 साननि हाबाफारिजों 75थि सियामा फुजा खुंफुंदों। दिनै सोरांनि फोरबो एबा दिवाली बे सोरांनि फोरबो दिवालीखौ गासै भारतआवनो गाजा गोमजायै फालियो। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै बाक्सा जिल्लानि निखासियाव 10 साननि हाबाफारिजों 75थि सियामा फुजा खुंफुंदों। बे खुंफुंनाय फोरबोनि हाबाफारि बायदियै दिनै सायनासालियाव हाबलांनाय गाहाय दरखंखौ बेखेवनानै होयो बारग' एमएलए मनेस्वर ब्रह्मआ आरो गौथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोयो हाग्रा बिफाननि बिफानारि एबा समाज सिबियारि मृदुल सिंह ब्रह्मआ। जुबिन गार्गनि सावगारियाव बिबार बावजेनो 23 नं दिहिरा बियाबनि बारग' एमएलए मुनसिं ब्रह्मआ। बेजों लोगोसे मन्दिरनि नब्लांखौ बेखेवनानै होयो बाक्सा जिल्लानि एसपि उज्जवल प्रतिम बरुवाया। मख'जाथावनि बे फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै फोरबो खुंथाय आफादा थियेटार, मीना बाजार, मेथाइ रोजाबनाय, मोसानाय बादायलायनाय आरो गुबुन गुबुन दिन्थिफुंनाय हाबाफारिफोरबो लानाय जादों। আমাৰ চাউলকাৰা নিকাসী আঞ্চলিক যেটো শ্ৰী শ্ৰী কালী পূজা উদযাপন কমিটি আছে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াতে উদযাপন কৰে আৰু এই বছৰ তেখেতসকলৰ 75 বছৰত ভৰি দিলে আৰু উদযাপন কমিটিয়ে খুব এটা ভাল অনুষ্ঠানবিলাক প্ৰগ্ৰামবিলাক ৰাখি তেখেতসকলে 75 বছৰীয়া যেটো হেতু প্লেটিনাম জুবিলি সেলিব্ৰেশন কৰাৰ কাৰণে আয়োজন কৰিছে আজিৰ পৰা 29 তাৰিখলৈকে। তো ইয়াতে মোক মুখ্যদ্বাৰ উন্মোচন কৰিবলৈ দিছিলে আৰু মই ইয়াতে আহি মোৰ কাৰ্যসূচীটো কৰিলো আৰু খুবেই ভাল লাগিল। বহুতো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকল যিমান এই অঞ্চলৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আছে আৰু ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজ আছে সকলোৱে আহি ইয়াতে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু উদযাপন সমিতিয়ে মোক যেটো মুখ্যদ্বাৰ উন্মোচন কৰাৰ এটা সুযোগ দিলে তাৰ বাবে মই তেখেতসকলক আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু এই মা কালী যেটো মা কালী আমাৰ দেৱীয়ে যাতে সকলোকে সুস্বাস্থ্য বা সুখ সমৃদ্ধি আনি দিয়ে তাৰ বাবে মই মা কালী দেৱীক মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছো। নৰ্মেল সিচুৱেশনটো সকলো ৰাইজে বিচাৰে, প্ৰশাসনো বিচাৰে আৰু যেটো এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে আমি অপেক্ষা কৰাটো ভাল। দুখী জনী নহওক শাস্তি পাব লাগে আৰু দুখীক ওলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যেটো ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈ আছে সেইটো আমি ৰাইজে সহযোগিতা আগবঢ়োৱাটো সেইটো ভাল বুলি মই ভাবো। আৰু আমাৰ এইবাৰ 75তম চাউলকাৰা নিকাসী আঞ্চলিক শ্ৰী শ্ৰী কালী পূজা আমি উদযাপন কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু আমি 10 দিনীয়া অনুষ্ঠান ইয়াত ৰাখিছো। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ নৃত্য প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ গ্ৰুপ ডান্স কম্পিটিশনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বাৰে ৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু লগতে সন্ধিয়া ভাগত আমি কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামবিলাক ৰাখিছো আৰু অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমি এই অনুষ্ঠানবিলাক যাতে সমাপন হয় তাৰে আমি আশা কৰিছো আৰু সমূহ নিকাসীবাসী তথা বাক্সাবাসী ৰাইজক আমি এই পূজা উদযাপন কৰিবলৈ আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছো আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি আৰু তেখেতসকলে যাতে আহি ইয়াত শান্তি শৃংখলাপূৰ্ণভাৱে ইয়াত আমাৰ পূজাসমূহ মানে তেখেতসকলে ইয়াত উপভোগ কৰে তাকে আমি আশা কৰিছো। তো এই চেগতে আৰু এটা কথা মই জনাব বিচাৰিছো যে আমি এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে জুবিনবিহীন আমি মানে কালী পূজা উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছো। সমগ্ৰ অসমবাসী আজি দুখিত হৈ আছে হেতুৰ বাবে আৰু আমি তেখেতৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে আমি অলপ আগতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ইয়াত উদযাপন কৰিলো। গতিকে আমি আশা কৰো ইয়াত সকলো ৰাইজে যে শান্তি সম্প্ৰীতিৰে এই পূজা উপভোগ কৰে সেইটো আমি কামনা কৰিছো। मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं।
बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बिनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुराद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं इडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुएट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियली भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।